Aya basiyo. Suku tuyitangiye. Studio ziba zateguye zo ziba ari nyinshi utagera ngo ni studio imwe, bari studio nk'ijana nka miliyoni nako. Universal na Comcast Company nje banyita Gaheza Simba. Studio ziba ari nyinshi nagarima. Filime tugiye kureba bayise ngo iki? Igaburo rya nyuma. Abaza amateka yo muri Bibiliya turaza kugendana neza ndabizi ubwo muraba muri kunyumva neza 5/5. Canyon Productions, Universal Comcast Company, AgasoneFilms.com, Rita Melkani, Pure Flix Streaming, Radar in Faith Family Entertainment, Radar in a Faith, Grand Canyon University. Ubundi kujya filimi zari nziza nyine abashyiramo imitahe n'akaboko kabo baba ari benshi. Ngira ngo umva amagambo tugiye gutangirana. Jambo kuri Pineapple Pictures presents I was a fisherman once, rimwe nari umurobyi content to follow the rhythm of the tides. iteka nkurikira uko inyanja isuma. For me it was humble, kuri njye numvaga bisanzwe certain, ndetse ari ibintu bihoraho day after day, umunsi ku munsi, year after year, I umwaka ku wundi. shape and sculpt the stones on its shores, Nagiye mbona gusuma kw'inyanja gutyaza amabuye yo ku nkengero zayo, wearing away their rough edges. ndetse ayo mabuye akagenda agatyara pe. Some stones did not yield so easily. Gusa hari amabuye adapfa gukubitwa n'amazi byoroshye gutyo gusa. Some remained jagged, Hari amabuye yagumye ahagaze kandi akomeye, the tide's steady hand. ndetse yanze gukubitwa n'uwo muhengeri w'amazi. Amagambo jambo kurindi. Perhaps that is what I am to him. Ahari wabona njyewe ndi nk'icyo kintu kuri we. A rough, unshaped stone, longing to be molded for the Nari meze nka ryabuye ryananiwe gutyara ritegereje umucuzi uzaza akarinagura forth for me. kugira ngo byibura rizagira umumaro nk'uko nanjye yambonaga. Umpe hakuno dutangire mu bwato. Hari uwari uri kubwiriza hano. Nababwiye ngo abantu muzi inkuru zo muri Bibiliya muraza kwitonda. Hakuno abantu bari bahuriye hamwe ari benshi cyane. Nk'uko itara iyo ricanwe rizana urumuri ku bari mu nzu bose. Namwe mumeze nk'urwo rumuri. Muri abana ba data. Mwitekereza ko urumuri rwanyu ari rutoya, kubera ko igishashi gitoya nicyo kivamo umuriro uhambaye, ndetse muri igishashi harurira abandi inzira. John wampaye imigati. Hakuno hari abari bari kurya. Ebe ndagira ngo munyumve mwese ndababwira ibi ngibi. Umugati w'iyi si cyangwa umutsima wo muri iyi si ntabwo waguhaza iteka, ndetse n'amazi yo muri iyi si ntiyakumara icyaka. Traces as bright as the sun. Mwana isura yawe iri kubengerana nk'izuba. How you look? Umeze gute yewe mwa? Hakuno Be filled. ujya kandi uhage. Be filled. Come. Namwe nimuze namwe mbahereze muryeho. N'utwana turi hano hari uwari urimo abwiriza ubutumwa bwiza ntituramenya ngo nini. Namwe nimwakire, namwe nimwakire, namwe nimwakire. Kureba hano, kureba hano. Zana indi migati Yohana we. Zana indi migati. Irarangiye, irashize. Kuki? Kureba hano. Let your light shine before others. Reka urumuri rwanyu rumurikira abandi. They may hear your good works. Bazumva ibikorwa byanyu byiza. Glory to your Father. Ndetse icyubahiro kizaba icya data. Data wa twese uri mu ijuru. Hakuno abaturage bose babaga baje kumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwande bwa Yesu Kristo. Hakuno rebe utangiranye Yesu Kristo yari arimo kwigisha. Yari arimo kwigisha hakuno abantu benshi kandi benshi cyane. Master, Mutware, my son has never heard my voice. umwana wanjye ntiyigeze yumva ijwi ryanjye In a word, ndetse nawe nta jambo na rimwe yigeze avuga. even his own name. Kabone nawe ryaba izina rye. Please, Ndakwinginze I am here. reka kire pe. I am sorry. Hakuno
mureka avuge. Umugore w'umupfakazi wazaniye umwana we Yesu Kristo, mureka nyizere. Nimba wizera Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo, ngo ijambo ndajya mvuga mujye mubyakira gutyo. Yesu yaraje kora ku matwi y'umwana, ndangije akora no ku munwa w'umwana, bose bareba, abantu bose bari kureba. Arangije ati funguka, funguka. Ibitangaza Yesu yakoze byose yabikoreye mu ruhame bareba, nta hantu yigeze ajya kwitsimba ngo abikore batareba, kugira ngo bazamutangire n'ubuhamya kana. Mama kana karavuze, bose barumirwa. Gendanaga n'imbaraga z'Imana. Ubundi Yesu bisobanura ngo ngaho genda ureke ijwi ryawe rizaririmba ineza ya Nyagasani. Iyo umugore ati genda ureke ijwi ryawe rizaririmba ineza ya Nyagasani. Rebe hakuno abantu bari benshi cyane koko bari bashagaye, baje kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kumbe muri abo to hari urimo to Robert Nepa. Uramuzi uyu mugabo yagukeneye muri filime bita Prison Break, bamwita T-Bag, umugambanyi mukuru. Amasaha atangiye gukura. Can I send the people to the village to find food? Nohereza abantu bajya mu cyaro gushaka ibiryo byo kugaburira aba bantu. They don't need to leave, Peter. Aba bantu ntago bashaka kugenda, Peter. They've been here since this morning. Ikibazo kuva mu gitondo ntibararya. Inzara iraza kubicira hano Yesu. Inzara iraza. It's time to feed them. Nicyo gihe ngo tubagaburire nyine. Nyagasani haroje. And if we pulled every coin we have, kabone naho twazana buri giceri dufite, aba bantu ntago twabahaza. The answer to their hunger lies in silver, Judas. Ese urakeka ari cyo kibazo cyabamara inzara Yuda? We nicyo gisubizo. Dore Yuda do yagarutse ari Yuda. Cyaza umuntu wamuhaye yirore kabisa. No one's going to freely give bread to those who cannot pay. Nta muntu wabahereza imigati y'ubuntu batishyuye n'ubundi. What do we have, John? Dusigaranye ibingana gute Yohana we? Nothing. Nta na kimwe. 2 fish Amafi 2 and 5 loaves. n'imigati 5 byonyine. It's food. It's a kind gesture, but not a solution. Ibi migati n'ibi biryo nta gisubizo kibiri. Ibi birenze ibihagije mu mpereza hano. We are wealth. Reka icyizere cyacu, kwizera kwacu kutubera ubutunzi. Yuda ni Yesu yari ari mu bigishwa be. Abigishwa n'intumwa biratandukanye. Intumwa yagiraga 12, abigishwa bo yagiraga benshi. Flock has come to this place to hear your word. Data, intama za jano zije kumva ijambo ryawe. And now they hunger. Ziguha imitima yabo. Bread. None ubu basonzeye imitsima cyangwa se imigati. Yesu arangije ibyo yasengeraga byariyongereye du. Biba byinshi. Bya migati na ya mitsima byariyongereye. Barumirwa. Iki ni igitangaza Yesu yakoze. Abasoma Bibiliya murabizi ko Yesu yagaburiye abantu 5,000. Mwebwe rero muzane n'ibindi bitebo we, muzane n'ibindi bitebo. Mwese mwicare, mwese mwicare, mwese mwicare. Hakuno iki gifuko numva kitari butume nkora akazira. Gaburi abantu hakuno bararya igitebo Yesu yasengeye, byanze gushiramo, barakomeje bavanamo byiyongera. Bagaburiye abantu 5,000. Wari umunsi umwe, ni igitangaza Yesu yakoze. Rero mwebwe igitangaza mubara ni ukurya gusa, kugaburira abantu 5,000 bakarya bagahaga. Hano ubwo mujya mwibuka kuba yarabashaga kuvuga abantu 5,000 bakamwumva nta mikrofone afite, nta n'indangurura amajwi zihari. Nabyo ari igitangaza. Mwe igitangaza muba mwibarira n'ibyo kurya, mwagiye mukizwa koko. Rebe ibyo byarabaye. Gaburira abantu bararya, baranasigaza abantu basaga 5,000. Rebe Judas. Yuda we. Bottom. Yuda afite icyo Take now a path out of purpose. Yuda babaza ibintu byose, buri kibazo aho tugiye ki. Even when we travel from town to town. Niyo turi kugenda umujyi ku wundi, Yuda baba ari kubaza ubusa. Think you love him any less? Ibyo ntibituma mukunda kurushaho. No. Oya. Hakuno
He's the sharpest among us. N'ubundi urabizi Yuda niwe munyaryenge muri twebwe, niwe nshakura muri twebwe. Ariko w'indani muri we temo byinshi bijya bincanga. Hakuno. For I love him as a brother. Gusa ndamukunda nk'umuvandimwe wanje mwigisha. Yuda yavuye. Bano bagabo uri kubabona. Our esteemed citizens of Sepphoris. Baturuka muri Sephalos. In search of a leader. Baje gushaka umuyobozi do. Umuyobozi ngo azabafasha kurwanya ubwami bw'Abaromani. Twaje twumva inkuru zawe wa Munyanazareti we. Tales dismissed as fables. Inkuru ko kuko zagiye ni nako kure. Ariko uyu munsi we have seen with our own eyes. Turabyiboneye n'amaso yacu. There is no denying you could move a crowd. Koko nagwakana yuko wakwimura ikivunje cy'abantu ukakibwira kikumva. Dore Yuda. I have not come to stir the masses but to awaken their souls. Je nta kindi narinje gukora usibye kuvugisha ubugingo bwabo nkabukangura ariko Yesu. Nevertheless, people follow those who feed them. Ikirenze ibyo rero buri abantu bakurikira ubagaburira. Followed Moses. Nkuko badata bakurikiye Musa. Rained from heaven. Ubwo Imana yabaherezaga manu banivuye mu ijuru. It was not Moses who gave Ntabwo yari Moses wabahaye manu baso wanyu. Oya. But my Father in heaven. Data wo mu ijuru niwe wabahaye iyo manu. Let your Father guide you to deliver his people as Moses did before you. Rero reka Imana igufashe uyobora abantu bayo ubajyane us from the bondage of Rome. Ubajyane ubavane mu nzara z'Abaromani nkuko Moses yabavanye mu nzara zo kwa Farawo. You will be king among men. Ugenda umwami mu bana b'abantu sibyo. Yesu arabareba yitonze. Dore Yuda niwe mukomisiyoneri wagiye kubazana. Yesu arangije. My bread is the bread of life. Umugati ntanga ni umugati w'ubuzima sibyo. Akire. Kira nayo wa mugabo. I am the bread of life. Genda umugati w'ubuzima. Father sent me and I live. Nkuko data yanyohereje. So if you feed on me, you will live because of me. Unless you eat my flesh and drink my blood, you will have no. This is the Father sent me and nkuko data yanyohereje. Nkaza kubaho nkaberaho. Feed on me, you will live because of me. Rero ni murya umugati uturutse kuri nje ukarya ku bwanjye. My blood, you will have no life. Ntago muzigera musonza cyangwa mugira inyota. Truly. Ukuri mbabwira nuko. I tell you, my flesh is real food. Ndababwiza ukuri ko umubiri wanje niwo mugati udatuma musonza. Blood is real drink. Ndetse amaraso yanjye nicyo kinyobwa nyacyo. The tide your master stirs may one day rise against you all. Hakuno Yuda yazanye abantu. Have the chance to be a leader. Nyamara warubonye amahirwe yo kuba umuyobozi Yesu. Nawe ntago uri gutwara ibintu uko bikwiye. Ibintu byose byari guhinduka. Dore Yuda yari umurara kuki nta kintu nukoze. My kingdom is not of this world, Judas. Yuda ubwami bwanje ntago ari ubwo muri iyi si. Ujya abasa umva mbabwire rata bikona Yesu ari mu migati, Yesu ari mu mandazi, mwumve mbabwire. Yuda arakurikira. Yesu yarari hakuno. Ebe filime yacu bayise ngo iki? The Last Supper cyangwa se igaburo rya nyuma. Niko filime bayise. Urebe suko tuyitanje ahantu ku kandi jambo kurinde. Iyo barakwereka haciyeho umwaka biriya tubibonye biriya byose bibaye. Yesu amaze kugaburira abantu basaga 5,000 hakuno. Uri kwambara Lord, guide my steps. Nyagasani yobora intambwe zawe. Wisdom to uphold your law. Ndetse ubwenge bwo gukomeza kugendera ku mategeko yawe. Urinda abantu bawe. Hakuno wari uri hano. Kumva yumva urusaku mu gace. Iyi yumva urusaku mu gace. Uzano kureba. Kumbe wari winjiye mu mujyi. Yinjiye baririmba Hozana. Munsi wa mashami. Abakristo Gatolika ubwo mwamunyumva.
abantu bose bari kuririmba hozana. Yesu yari yageze muri uyu mujyi agenera ku mwana w'indogobe. Crowd, Brother John. Go. Hakuno Yesu Kristo yari yinjiye mu mujyi. Hari umugabo wabibonye. That this Jesus can perform miracles. Ariko ngo uyu Yesu akora ibitangaza. Defy explanation. Bitagira ubusobanuro. Condemn a man solely on what others perceive as miracles. Ntabwo umugabo twamuhanira ikintu akora nk'igitangaza. He declared himself Ariko Messiah. ajya yiyita Mesiya. And people heard it from his own lips. Abantu bamwumvisha byivugiro. Ibyo ni imyuka mibi. Resolution is in everyone's best interest. We igisubizo kinyuze mu mahoro nicyo gisubizo twese dushaka. Nimba uriya mugabo ari umuhanga kuko Make such a claim knowing the consequences. ntago yajya kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kuko azi ingaruka zabivamo. His credibility among his followers will crumble. Kandi n'ubundi niyo yaba avuga ukuri. Niyo yaba avuga ukuri. Abantu be n'ikize bamugirira ntago ari akantu gaciriritse gutyo gusa ya. What you need for your fast virginal Kumbe hakuno sacrifice. Yesu yinjiye hano. Ebe Passover yari igiye kugera ni mu minsi mikuru ya Pasika. Pasika ubundi mu cyongereza bayita Passover. Bakaza neza ubundi wari umunsi mukuru mu banya-Isiraheli. Barakwereka mu rusengero rw'i Yerusalemu. Urusengero rw'i Yerusalemu hakuno. Ari umunsi wabaga ari umunsi wo kurya imitsima idasembuye. Passover cyangwa Pasika. Yesu yinjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu hano. Urusengero rw'Imana asanga barugize inzu y'ubucuruzi. There's always the poor and the broken adore him, while those in power Subizi se kabakene n'abatindi iteka Yesu Kristo bamukunda. shadow looming Ariko abari ku buyobozi their thrones. bababona ameze nk'umwijima ugiye kubundikira ikamba ryabo da. Stay vigilant, brother. Kwihangana hari ukuntu ndi kumva mu kantu k'agatsepfu n'iki. Ni shitanu n'umunyehongo ntirangiriza filime y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo sibyo. Hakuno bari kugenda babona ingagari mu gace. His influences spreading like the plague. Ubutumwa bwe buri gukwirakwira nk'icyorezo. It was 6 your day. Mwana mutangiye kumpenda uyu ejo mwamvunje kuri 6 uyu munsi ngo nani. Passover day closer to price. Ese ntiwibuka ko na Pasika igiye kugera. Price with the demand. Ibiciro byakomeje kuzamuka. Utaho tuzayagabanya. Uyu munsi dukeneye yuko mutwishyura imisoro. N'abacoresha babaga bari mu isoko ari benshi. Dore nguriya master wanjye. Do you want him to come collect it personally? Urashaka ze kuyifatira se wari kumu. I remind you, So temple cannot operate without contributions we from urusengero ntago rwakomeza kubaho mutatanze imisoro, mutanga imisoro mujye musora. Hakuna basoresha abakoresha bikoro hirya no hino. Yesu Kristo akabibona uburyo abantu bari kubambura. Hakuna amafaranga aguruka mu nzu y'Imana. Iki byose Yesu bikamubangamira. Niki byose do yararibye arumirwa. Aha hahoze ari urusengero rw'i Yerusalemu. Nyagasani I fear if you press further. bari kutureba nugira ikintu ukora na kimwe. Do Should I stand idle while they turn my father's house hanyuma nkomeze mpagarare ndeberere mu gihe inzu ya data into a place of thievery? bari kuyihindura indiri y'ubwambuzi koko. Jewe mpagarare ndeberere mu gihe inzu ya data bari kuyigira inzu indiri y'ubwambuzi. Oya byamwanze mu nda. Byamwanze mu nda. Za hakuno ye fata ikiboko. Fata ikiboko. Kubita hasi bose babanze bamwumve. Ye yararakaye hakuno. Bansaza gutya mu nzu y'Imana basigaye bacururizamo ibintu utamenya. Rekura amatungo. Arekura amatungo yigendere. Oja nta burenganzira ufite bwo gukora ibyo bintu. Abakuru bareba. Biranditse muri Bibiliya. Inzu yanjye igomba kuba inzu y'urusengero. Ariko mwayihinduye indiri y'amabandi. Mwayihinduye indiri y'amabandi. Murakeka Imana ni impumyi? Yarakaye. Ibintu byose arabimena. Gute mu rusengero muza? Aha naho kuramya Imana. Nta burenganzira ufite bwo kuvanga ibintu. We muve mu nzira. Yesu yabaga afite abigishwa benshi kandi baramwumva.
Peter, no. Peter, hoya. Petero, hoya. Icyo waba ukoze uramutse ugiye kurwana ni ukuzamura uburakari bw'abayobozi. Not turn my father's house into a house of trade. Mwihindura inzu ya data, mwihindura inzu y'ubucuruzi. Urusengero ntabwo ari urusengero, ntabwo ari inzu y'ubucuruzi. N'abapasiteri mwese hakuno gicari cyatembye, Yuda aragitsindira. Yuda ahita agitsindira bigishyushye. This is a good thing. Ibi ni byiza mwana. Kubigisha. Hakuno barebye. Muze tugende Petero, muze tugende. Baba pasiteri mwirwa muturisha abantu ngo kudusezeranya ngo nta mafaranga ngibiki. Namwe dore nibi muba muri gukora mutagira ngo araho mutanganiye n'aba ngaba. Namwe inzu y'Imana murayipfata mwarayubakiye Imana mukagenda mukayihindura indiri y'amabandi ububandi bwanyu mukabuja. Ndabibabwiye mu byumve munabimenye. Leading the rabbi through the streets of Jerusalem. I will not turn my back on him. I stand where he stands, Jews. Seals. They're coming to us. Baraje mwana. Back on him. I stand where he stands. Ntabwo nzigera ntera umugongo aho Yesu Kristo ahagaze Yuda we. I saw you leading the rabbi through the streets. Nakubonye niwe wari utwaye Rabbi aza muri uyu mujyi. Yesu Kristo niryo zina bamwitaga rindi. Nothing to hide. Rabbi. Ku manywa y'ihangu nabikoze ntacyo mfite nsimba ariko Petero. Rabbi desecrates the temple. None aje hano yangiza urusengero. Mocks its laws in that same. Aza kurenga ku mategeko y'urusengero ku manywa y'ihangu, sibyo? I see no outrage from the people, only Kuko n'abantu se nta mutima mubi babifitemo. Perhaps it's because he speaks the truth. Ubwo si uko ari kuvuga ukuri. Si uko ari kuvuga ukuri. Abantu bo nta n'umwe byababaje. A warning. Reka mbaye gasomo. Wa murobyi, sibyo? Crowds. Favor is fleeting. Ujye umenya ko ibyo abantu bakunda bihinduka. Today they'll cheer your cause. Uyu munsi bashobora kugushimira impamvu yawe. Tomorrow. Ejo They'll demand to see your. bagasaba kubona amaraso yawe ameneka iruhande rwa yuriya mugabo. Ntugire ngo Yesu Kristo yari amaze. Are you prepared to pay the ultimate price? Ese witeguye kwishyura igiciro gihambaye ku bw'uriya mugabo cyangwa Petero yari ari hano na Yohana? Witeguye kwishyura igiciro gihambaye ku bw'uriya mugabo cyangwa hakuno Yesu Kristo agarima agenda mu bantu do umugabo twamubonye yari ari mu bagabo bakomeye b'abatambyi bakuru, turamenya ngo yagarutse yitwa nde? Petero we, turakora iki? Ngwino nkwereke, ngwino nkwereke. Sows unrest with every word. Unrest weakens our authority. Rero kuba ntacyo turi gukora biri kugaragaza ko tudashoboye. Tumufate nonaha. Tugomba kumufata nonaha mbere y'uko ubutumwa bwe buhinduka ubudahagarikwa. Hari ikirere kimeze nabi, abantu bose bari hano baramwizera. Ikibatsi kimwe cy'umuriro twacana cyahinduka umuriro ukongora byose. Raging fire. Tuzamufate ryari nyakubahwa. Passover approaches. Pasika igiye kugera. Passover approaches. The city will be consumed with celebration. Umujyi wose uraburi gusebura, ubwo nibwo turi buze kumwataka. Tugendere mu mwijima. Force alone will not suffice. We will need someone who walks beside him. Ndabizi ntabwo ajya agenda wenyine, byanze bikunze akenera bamugenda iruhande. Babandi bazi buri kantu kose akora n'intambwe ntera. Ariko njye hari umuntu nzi uzi buri kantu kose akora na buri ntambwe atera. Sepfuriri hano. Turakora iki? Nyagasani, turakora iki? My lord, the time has come for us to prepare for the Passover dinner. Igihe kirageze ngo dutegure Pasika, sibyo? Go make ready the celebrations. Mugende mutegure ukuntu turi buze guserebura Be Pasika. with my father now. Hanyuma wowe se bigende bite? Je ngomba kuba ndi kumwe na data. I'll be with you later. Ndaza kubasanga iyo mugiye. Mwene mugende ndaje. Yohana na Petero, mwene mujye gutegura Pasika. Je ngiye gusenga, ndaza kubasanga iyo mugiye. Hakuno ikindi cyabaye, amaraso y'umwana w'intama agomba gusigwa ku nkomanizo z'umuryango mbere y'uko izuba rirenga. Ndetse ibi ngibi babikora bibuka abakurambere bacu ba kera.
Mwibuke kuri Pasika babaga bagomba kurya imitsima idasembuye. Yohana na Petero bajambo. Rachel. Uyu ni umugore wanje bamwita Rasheli. These men are friends of Jesus of Nazareth. Aba bagabo ni inshuti za Yesu w'i Nazareti. Having you here is a blessing. Nukuri kubakira hano ni umugisha. Mama. Yesu Kristo ari hano. Babaga bamwumva nyine ntago babaga bamuzi Yesu Kristo yabaga kumva nk'umuntu w'Irwamagana nyine azi ko Yesu Kristo yituriye nk'irubavu cyanze yituriye nk'icyangugu. Is my daughter Anna. Umwana mubona ufite amatsiko n'umwana wanje bamwita Anna. Let me show you where the Passover meal will. Muze mbereka aho turi buze gufatira ifunguro rya Pasika. Passover. Hakuno. Yize gutya babaga bitungiwe n'ubworozi n'Abayahudi. Whoa! Hey. Children of our household staff. Aba n'abana b'abakozi bacu hano. Happy family here. Hano tumeze nk'umuryango munini kandi wagutse. And the noisy one. Uyu muryango wanyu uranasaku. Not concerning yourself. Oya ibyo ntibibabanga. Ace I prepared for you is quiet and discreet. Ndakeka hano hantu haraba hatuje ari n'ahantu mwibanga nta muntu wamenya ko ariho muri. These servants in your employ. Ko nabonye ufite abakozi benshi se. They've been with you long? Mumaranye igihe kinini. Umuntu yabizera ku buryo batari buze kujya kuvuga ko Yesu Kristo ari hano. Our servants have been strictly instructed. Abakozi bacu bahawe amategeko asobanutse. To let a whisper escape of Jesus' arrival. Nta jambo na rimwe ryabacika ry'uko Yesu Kristo yageze hano humura. The size of the mustard seed can move mountains. Ese ntujya wizera rya jambo Yesu Kristo yavuze ngo urubuto rwa sinapisi udumufite kwizera kungana n'urubuto rwa sinapisi ibyo byakwimura umusozi. Sometimes we need to take a leap of faith in each other. Rimwe na rimwe bari na ngombwa ko twizera na bagenzi bacu. Who's this man? Brother Peter. Mwigisha niwe watoranyije uyu mugabo Peter. I will leave you to your planning. Reka mbareke mwe mupanga naribi. Take my place in guiding your friends when they arrive. Nanjye ngende nze kuyobora inshuti zanyu niziramuka zigeze hano. Petero na Yohana ndi hano. Aho bari bufatira ifunguro. Petero we abaga aryamye amajanja. Petero bimeze bite? Petero abaga arimo azenguruka ahantu hose do. This house is safe. Inzu ifite umutekano. He introduced us to his family. Ndetse uriya mugabo yaduhuje n'umuryango we. Friend, n'inshuti ye. Could you bring me a ladder? Abasa mwanzanira urwegora. Nshuti zanjye mwanzanira urwego. Why? Kubera iki? Kubera iki? Why do we need a ladder? Kuki dukeneye urwego? Petero yabaga bizi ko Yesu Kristo bari kumuhiga kanya kari ko kose abayobozi n'abatware bashobora kuza kumufata. To a vast expanse of an open field. Urenze bino bipangu ndi kubona inyuma iriya hari ahantu hameze nk'aho ari mu ishyamba cyangwa mu kinani. Yego. How should Caiaphas or the Romans appear? Caiaphas cyangwa abaromana kanya kari ko kose badutera. John turadufite akazi Yohana we. Through the field. Tugomba gucikisha Rabai cyangwa Rabbi. Tumucikishe tumujyane inyuma mu gihe cyose biraba bibaye ngombwa. Barabizi ka kanya kari ko kose bashobora kwatakwa. And what of you? Hanyuma wowe Petero. I'll lead them to believe the one they pursue was never here. Ndaza kubayobya kugira ngo bamenye neza yuko bahigaga tigeze agera. Worry much, brother. Muvandimwe kuki ugira guhangayika kwi. I chose this place. Nimba umutware cyangwa se Ribai yatoranyije hano hantu nuko abizi ko hari umutekano. Komeza umwizere mwana. Izera Yesu Kristo. It is not my faith in him in which I worry, my friend. Rega icyizere mufitiye si cyo mpangayike inshuti yanjye oya. Ntago ari cyo mpangayiki. Rebe gatinze hakuno. Rebe ari kugenda hano wa mugabo ngo ushaka gufata Yesu twumvishe bamwita Caiaphas. Caiaphas yaje hano biceri Erizano tubafashe iki? We seek a blasphemer. Turimo gushaka wa murozi blasphemer. Ubundi blasphemer ni umuntu ukoresha imyuka mibi. Uprising among his followers grow louder. Ubwo butangiye kuzamuka mu bantu be kandi buri kuzamuka ku munsi ku wundi. Followers are staunch in shrouding him. It only takes one maimed camel to break a caravan. Ese ujya wibuka ko bisaba ingamiya imwe imeze zo kugira ngo yangize
urugendo rw'ingamiya nyinshi and Roman blades. hakuno wabyumvishije kumbe barakwereka Yuda uko aryamye hano. Yuda Isikariyote. Yuda araryamye yaratewe iryo joro tewe n'inzoka. Ubundi inzoka ni ikimenyetso cy'imyuka mibi mu myizerere. Yuda uko ari hano iryo joro yaratewe. Filime witonze Yuda yaratewe aterwa n'inzoka. Hey! Ko ari hano Yuda uko ari hano Kayifasi yaramwinjiriye. Kayifasi niwe wa mugabo twabonye bimeze nk'ari umutambyi mukuru jano wa Yuda. Judas Iscariot? Niwe Yuda Iscariot. Ninja. Okay. It's a modest dwelling for a treasurer. Hano harashaje ariko ndabona ufite ubutunzi sha. City overflows with uyu mujyi wuzuyemo abantu pilgrims baje kwirira Pasika. It's hard to find. Nabuze aho ndyama nza kwirarira hano mu kiraro. I remember you as an ambitious man. Hase ko nkwibuka nk'umugabo wari uzi gufata imyanzuro. Umugabo wari uzi politike. Cyane nari nzi kubo akabaye uri umuntu ufite umwanya ukomeye muri politike. Seems you sacrificed it all for uncertainty. Haku buryo byose wabitanze nk'igitambo kubera impamvu zidafatika nibyo ntasobanukiwe. Jesus of Nazareth. Haku uyu mugabo ngo ni Yesu w'i Nazareti. Ibikorwa agenda akora nyine. Umuntu yabihangayikira cyangwa. I need someone close to him to report to me. Nshaka umuntu muri hafi ngajya maraporo. Safe. Kugira ngo menye neza kuri ya mugabo ngo ni Yesu aguma afite umutekano. I'm not that close to him. Nago ndi inshuti bigezaho kabisa ya. Yuda yabanje kwanga kugambana. Perhaps these may help bridge the gap. Nyamara wabona ibingibi byagufasha kuvanamo uwo mwanya uri hagati yawe na Sala hakuni biceri. Is he in the city tonight? Iri joro Yesu araba ari mu mujyi cyangwa. Yuda biranga. I don't know. Simbizi. Yuda yanga kugambana. Such ease, Yuda urabeshya gutyo bikanagaragara kubeshye pe. I really can't help you. Mumbabare nta kintu nabafasha. Mumbabare kabisa. Think carefully, Judas. Tekereza witonze Yuda. What happens to you? Ibyakubaho when he is arrested? Uriya mugabo aramutse afashwe bitekereza. Wasigara he byakugendekera bite? Take your leave. Ndabinginze ni muve hano mugende kabisa. Mwumvire hano mugende. Change your mind. Numara guhindura intekerezo zawe. You know where to find me. Uzaho uri buze kunsanga. Sibyo numara kubitekerezaho uzaho uri buze kunsanga. Yuda. Yuda asigaye hano wibuka uyu munsi. Kumbe mu rusengero bari kwitegura Pasika. Is this him? The Nazarene? Uriya si wa mugabo w'umunyanazareti we. Uribuka ko bashyizeho ibihembo byinshi ku muntu uri buvugana baramubonye mu rusengero. Yesu baramubonye mu rusengero. Sirikare uko bakamubonye barakwereka ahandi. Reminds us of the tears our ancestors shed while they were asleep. Utwibutsa amarira abakurambere bacu bariraga kera bakira abacakara. Kuri Pasika wabaga ari umunsi wo kurya imigati idasembuye. Rebe dore Petero do. Petero yabaga aryamiye amajanja babona abantu bose atazi. My family and I prefer to eat outside. Umuryango wanjye wo nawe ubwiuze kurira hanze. The weather agrees. The breeze. Ikirere kibibemereye turira hanze. The moonlight. Urumuri rw'ukwezi akayaga gahuha. Companions. Funguro hano riba riryoshye. Umugabo wabakiriye. Go to grandfather. Abana musange sogokuru ni musange sogokuru.
abana bato hano saza uri hano Baby. Are you ready for the 4 questions of Passover? Abana rata muriteguye mbabazi ibibazo 4 bya Pasika. Nako mumbazi ibibazo 4 bya Pasika. Musaza ni sekuru w'abana. Who would ask the first question? Ninde uri bumbazi ikibazo cya mbere? What is this night different? Ako muze kubera ikiri joro riba ritandukanye n'andi majoro. Oh. We take care to remember our ancestors. Iri joro riba ritandukanye kuko ari byo joro twibukamo abakurambere bacu. Went before us. Abo ngabo batubanjirije. Were shackled in slavery and abo bari barakubiswe hasi n'ubucakara. Freedom. Ariko bikaza kurangira barwaniriye kwishyira ukizana kwacu. Why do we eat matzah, the unleavened bread? None se kubera iki turya imigati idasembuye kuri iri joro? Ancestors escaped Egypt. Ubwo abakurambere bacu bavaga mu Misiri muri Egypt. Forced to flee in haste. Cyangwa se bahatirijwe kuvayo nta kintu na kimwe bajyanye. Time to allow the bread to rise. Rero nta gihe bari basigaranye cyo kugira gute cyo gutunganya imigati yabo ngo bayisembure. Bayiryaga idasembuye. Ibyo rero tubikora tumeze nk'abari kwishyura igitambo cy'ibyo bintu byababayeho. Kibyabaye. Thomas we. Petero we. Vandimwe. Meze bite? Shalom. Amahoro. Urugendo rwagenze gute? Ni sawa. Yesu yabaga afite intumwa nako abigishwa hirya no hino. I've heard the latest rumblings. Quieted by our growing movement. Kayifasi yatangiye kumenya ibintu turi gutegura. Pressures Governor Pilate to take the master into custody. Ndetse yakomeje guhatiriza Guverineri Pilato ngo baze gufata Yesu Kristo. Kayifasi. Alleviating wail. Now perhaps hold sway with many of the Pharisees and citizens. Ebe. Bari gupanga bazana urwego n'iki byose. To be prepared, brother. Take the Nana. Jiza tubaye twiteguye nteruza urwo rwego nkwereke. Batera urwego barushyire hano barabizi ko nubwo bagiye gusangira mu gihe bari gusangira Kayifasi yapanze ko ashobora gufata Yesu Kristo. Niyo mpamvu Petero ari gupanga ahantu Yesu Kristo ari bucikire mu gikari. Uburyo nyine ikirabo icyo ari cyo cyose araza kuba yiteguye. Hebe. Akunda. Barakwereka kwa Kayifasi. Kayifasi we yari akomeye. Yari umuntu uvuga ari kijyana muri iyo myaka. Ndetse uza hakuno mu rusengero hamwe Yesu Kristo yari ari ntawe uhari, bahageze ntawe uhari. Yesu Kristo bisa nkaho yigendeye. Yagiye aba bari baje bazi ko ari we baje gufata kumbe Yesu yari yikomereje yigire gusangira n'intumwa ze 12 bagiye gusangira. Yari yababwiye ati mutegure isangira rya Passover cyangwa se rya Pasika. What a joy. Glad to see you well. Bega byiza kongera kukubona muvandimwe. Nshuti zanje. Bring you peace and contentment. You as well, dear brothers. Bose bahuriye hano. Intumwa zikari 12 zaba zituye mu mijyi itandukanye. Bamwe babaga batuye Galileya, bandi batuye Yerusalemu, bandi batuye Betelehemu, Mary Magdalene, bandi batuye Nazareti. fills our hearts with joy. Mitima yacu yuzuyemo ibyishimo pe. Ebe kwana dutoya kwereka Yuda wari hano ari kumwe n'abandi. Yuda ari hano. Urusaku ruva mu ntama. Iki Yuda yatewe na Sekibi Shitani mu ishusho y'inzoka. Doubt plagues your heart, Judah. Kujijinganya ni icyorezo kiri mu mutima wawe Yuda we. Nindura aho ngaho. Kureba turuhari Asani. Will you cast your lot with a man doomed to fall? Yesu uzakomeza ugumane n'uriya mugabo byarangiranye ugiye kugwa. Show yourself. Igaragaza ariko.
hitamo Yuda we. Yuda arumirwa. Hitamo Yuda we, hitamo toranya. Dari hano. Can you spare a few coins for a poor leper? Wamfasha ratu ukamuduceri dukeya nk'umuntu usabiriza. Yuda ndakwiyamye. Ndayikomereza. Survival. Inkuru z'uko Yesu yageze inahaza rizaza. Hakuno. Yuda we. Judas Iscariot has arrived. Na Yuda Iscariot arahageze. Cyiza mwana, cyiza kukubona Yuda. Yewana. Dore Yuda nawe yarahageze. Dore Yesu we. Yesu nawe yaraje. Avuye gusenga. Ababo yari yabohereje kare yari yababwiye aho bahurira do. Dore Yesu Kristo mwana. Now, children, let's not mugende mwabana bother Master Jesus with our plan. Niza kubangamira Yesu Kristo mwene mugende mubanze mujye gukina. What's your name? Nimureke abana bansanga. Bakwita Jesus, the kitchen. Mwereke Yesu Kristo mu gikoni. Mwereke Yesu mu gikoni. Avuze ati nimureke abana bansange. Hakuno imitsima bari kuyikaranga ariko ni imitsima idasembuye yarasheriwe. Hakuno baramwumvaga bose nyine babaga bumva Yesu Kristo ariko batamuzi ku maso. It's for you. Our family is honored to have you here. Umuryango wacu ushimishijwe no kuba tukwakiriye mu rugo rwacu Yesu. To this household that opens its doors. Imigisha muri uru rugo rwanyu isa nkaho imiryango ifungutse. Ese koko ibintu bavuga ukora ko kurabikorara cyangwa kana k'umugabo kitwa Rashid. Je nkora byinshi mu kwizera kwanjye. My father's name. Ariko nkabikora mu izina rya data. I have yet to master the making of unleavened bread like you. Ariko icyo ntarashobora gukora ni imitsima idasembuye nkawe, sibyo? Umwana Yesu Kristo komeza imbere. Ngeze hano bose arababona. Zari intumwa ze 10 na zingayo 12. Ni ijoro rya Pasika cyangwa se ijoro rya Passover. Jano dore Petero. The Father for your safe arrival. Turashimira Imana kuba ugeze hano amahoro. Kugira abana amahoro se umutekano wanjye uri mu kangaratete. My friends, nshuti yanjye dore Yuda du. Let us commence the Passover celebration. Reka dutangire imigenzo yo guserebura Pasika. To speak. Kuko ndi kumva nshaka kuvugana na buri umwe muri mwe ukwe. Hakuno. Matthew the Levite, huh? As a follower with one of the... Hakuno. Matthew the Levite, huh? As a follower with one of the longest standing terms with a master, it seems proper that I sit beside the teacher during our meal. Mwana reka nje abari nyuza kumwicara iruhande nituba tugiye kuba. Nanjye ndashaka kumwicara iruhande mwana. My place is at his side. Mwana nanjye hari ibintu nshaka ko tuvugana mureke mwicara iruhande. Va mwabana. It's time for us to go. Nicyo gihe ngo tugende, nicyo gihe ngo tugende. Nize tugende. Bavandimwe. Be humble. Se mujye mworoherana. This is no time to quarrel. Kinagira icyo gihe cyo kugira mutungane, umwe aricara iruhande rwa Yesu Kristo undi iruhande rwa Yesu wapi. Mujye mworoherana. Abana. Yesu yarebye abana. Go get me a jar of water. Mwagenda rata mukanzanira amazi. Ugende munzanira amazi. Tumye abana amazi. Mr. Mung, you should be like the youngest. Umukuru muri mwe agomba kuba nk'umwana. One who rules like the one who serves. Uyobora akaba ari nawe ukorera abayobora. For who is greater? The one at the table or the one who serves? Kandi akaba ari ugaburira abagenzi be ku meza. One who is at the table? Abari ku meza ntabiteho. Ikindi I'm among you as one who serves. ugaburira abagenzi be. You are those who have stood by me during my trials. Ni mwe mwamagaze iruhande ubw'abantu bamuciraga imanza. I confer on you a kingdom, just as my father conferred one on me, so that you may eat
and drink at my table, and just as my father conferred one on me, nzabaha ubwami nk'uko data yabumpaye, so that you may eat and drink at my table in my kingdom. muzaze dusangire ku meza mwe turye kandi tunywe mu bwami bw'ijuru. Judging the 12 tribes of Israel. ubwo nzaba nicaye ku ikamba ndimo ncira imanza imiryango 12 ya Isiraheli. mwigisha, I want to sit by you. cyeca nashaka nuko twakwicarana nyine, nta kindi tu. Yesu bana bamuzaniye amazi hano, rebe rangije ari gukora ibiki we, bose barumirwa. A lesson in humility. Isomo mu kiremwa muntu. Petero we, Petero Yesu yari yambuye. Cyari ijoro rimwe, ijoro rya Pasika. Jano Wash my feet. ugiye kunyoza ibirenge? You do not realize now what I'm doing. Ushobora kuba utabyumva uyu munsi ibyo ndi gukora. Later, you will understand. Ariko nyuma uzabisobanukirwa Petero. Nyuma uzabisobanukirwa. Yesu yaragiye koza ibirenge ntumwa ze. Bose barumiwe. Agiye koza ibirenge ntumwa ze. Reka ntabwo wanyuza ibirenge mwigisha. Ujya. Unless I wash your feet, you have no part with me. Keretse ninkoza ibirenge nintabyoza ntaho urabuhuriye nanjye. Rero nimba ari ibyo nyagasani, ntunyoze ibirenge gusa, unyoze ibiganza ndetse unyoze no mu mutwe. Ukeneye koga akaraba ibirenge gusa, kubera ko umubiri uhora utunganye kandi umubiri wawe uratunganye. Reka nkoze ibirenge, kandi ntabwo ari we wenyine, ni mwe mwese. Dore Yuda do, Yuda yabaga afite urwikekwe, nimba ari urwiki sinzi. Bageze hano, Yesu Kristo yari ari koza intumwa ze ibirenge. Why would he do this? Niki gitumye akora biriya bintu? Simbizi nanjye. Bose byabacanga. Should be washing his own hands first, followed by the rest of the family and guests. Hakuno. Cleansing their souls as much as their hands. Ati koza ibirenge. Ebe John. Yohana we. Na Yohana. Yuda we. Yuda ari ku ruhande arongera araterwa. Yuda we. Yuda. Hey. Yuda yaba yari ameze nk'umuntu ufite urwikekwe sinzi. Kureba hano, reba mu muriro. Nzoka mu muriro do, dore shitani. Yuda, umwami w'abana. A title given by fools. Iryo ni izina umuntu w'ikigoryi yiyita gusa. His fall is certain. Kugwa kwe kuri hafi Yuda we. And yours will follow if you kandi nawe nuko bizakugendekera n'umugumi iruhande. Save yourself. Itabara Yuda. Before it's too late. Itabare mbere yuko ukerererwa Yuda we, itabare. Yuda we. Yuda. Are you well? Umeze neza? What? Iki? Yari yahanzwe do.
I am asking for your well-being. Ndi kukubaza nimba umeze neza. I'm fine. Meze neza genari. Ako Yuda. Why do you roast your own flesh? None se kuki uri kwitwika? Yuda kure hano. Your questions are numerous, Brother Peter. Ibibazo byawe nawe bijya bimbangamira Petero we. Hakuno. Bose Yesu Kristo yari ari kuboza ibirenge umwe ku wundi. Na Yuda vayo. Yuda ariko Yuda wabonaga hari ukuntu nyine aya yifitiyemo akantu k'akabazo. Yuda kureba hano abona abasirikare bari gushakisha Yesu. Bari kumuhiga. Yuda arababona. Hakuno. Rebe. Judas. Yuda. Umusa. Yuda nawe yaje hano. I appreciate your kindness. Ndashimira ubugiraneza bwawe, Master. Yesu yarebye Yuda arabizi ko ari uri mu mugambane kuko byose Yesu yari abizi. Karabye ibirenge. Karabije ibirenge. Very truly, I tell you, Judas. Ndakubwiza ukuri koko Yuda. Stains that water alone cannot wash away. Hari ibizinga bitakozwa n'amazi. Tell me, Lord. Bwira Nyakuba. What you want to say? Ushatse kuvuga iki? Nyagasani mbwira. Ushatse kuvuga iki? Rebye mu maso ya Yuda. Yuda yanga ko bahuza amaso. Arabyanga. Yuda we. Yuda. Bose yabogeje ibirenge. Zarabaye. Bwatinze hakuno. Bimaze kuba. Ibuke ni mu ijoro rya Pasika. And what I have done for you. Ese muri kumva ibyo mbakoreye muri kubisobanukira? Your Lord and teacher have washed your feet. Umwigisha wanyu n'umutware wanyu mbogeje ibirenge. You also should wash one another's feet. Rero namwe mujye mwozanya ibirenge. Bigaragaza kwicisha bugufi. Hakuno. I was getting concerned about your delay, Yitzhak. Yitzhak, nari nangiye kwibaza impamvu wakererewe. I have esteemed guests. I want this evening to be special. Iri joro mfite abashyitsi b'Imana nagira ngo uyu mugoroba ube mwiza. Ntabwo nagutungura. from Cana in Galilee. Iyi nzoga yaturutse i Kana muri Galileya. Made solely for this newly pressed grape nectar. Bayenze mu mizabibu yari igisarurwa. Idiots. Ntabwo kuri kuko yatsinze. Iyi nzoga ndabona isa neza. And the time that James on the fishing boat with Father. Muribuka ariko byabe bya James ari kuroba mu mazi hano babaga baganira batera story. Hakuno we wararobaga bikanga wapi wowe. And if the Father wasn't there, you'd have lost the fish. Iyo papa taza kuba ari kiriya gifi ariko kujabuka. Couldn't have helped. Iyo data taza kugufasha. With making sure you wouldn't drown in the sea. Papa niwe wamenyaga neza ko utari buze korahama mu nyanja hano. Hakuno bose. I who pulled the biggest tilapia fish from the sea. Njye warobye hafi nini ya tilapia. Ibyo ntabwo ari ngombwa ngo tubiganireho hano. I am the better. Mwabyanga mwabyemera. Ninjye murabyi wa mbere baranza ariko Yesu akabari. Bait fishing stories we should look no further than Simon Peter. Ese ko mbona muri kuganira ibintu by'amafi nimuganire kuri Simoni na Petero. Hakuno. Umugoroba umwe igaburo rya nyuma. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. Sanctified us with his commandments. Waduhaye amategeko yawe. Commanded us concerning the eating of matzah.
ari nabwo aduhaye itegeko ryo kujya turya imigati idasembuye. Hakuno aba nabo bo bari mu cyumba cyo hejuru mu igaburo rya nyuma. Filime niko bayise The Last Supper cyangwa se igaburo rya nyuma. I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Nagira ngo dusangire iyi Pasika ya nyuma mbere yuko mbabara. Parika. I will not eat it again. Ndababwiza ukuri ko tutazongera gusangira. In the kingdom of God. Kugira ngo iby'ubuhanuzi n'ubwami bw'Imana bisohoke. Now we consume the bitter herbs to remind us of the bitterness. Impamvu hano turi baturi kurya ibiryo bibishe ni ukugira ngo twibuke turi kurya amababi asharira kugira ngo twibuke uburibwa abakurambere bacu banyuzemo. Hakuno nabo mu cyumba cyo hejuru za ntumwa za Yesu ko ari 12 ndetse na Yesu nabo barimo barasangira hejuru mu cyumba cyo hejuru. Basomye Bibiliya murabizi ko koko basangiriye mu cyumba cyo hejuru. Hakuno je bimaze kuba babazaniye hano n'itungo wana do bose bararyanjama. Banjama itungo bararyanjama. Buri umwe ateramo intoki undi ateramo intoki buri umwe ateramo intoki. Hakuno Yesu yarikanze atangira kubonekerwa uko ririya tungo bari kuryanjama. Tangira kubona ukuntu biri buze kumugendekera bamuteragura imisumari sinzi ariko umwana w'intama bamwambaye ndetse yambikwa ikamba ry'amahwa. Byose yarabibonye yarikanze. Dore ngo amarira arazenga mu maso. Arabizi ko ikigiye gukurikiraho we yarabizi. Nyagasani Rangije agira gutya urebe. Rangije afata umugati. Arababwira ati nije mugati w'ubuzima. Your ancestors ate the manna in the wilderness. Abakurambere banyu bariye manu bari mu gasozi. Yet they died. Ariko birangira bapfuye. But here, ariko hano ho this bread comes down from heaven. Uyu ni umugati waturutse mu ijuru. Uryo uyu mugati waturutse mu ijuru azabaho iteka. Rangije fata umugati arashimira arawumanyura arangije aramuhereza arababwira ati nimwakire uyu ni umubiri wanjye ubahawe. Ibi mujya mubikora bibe urwibutso rwanjye. V'amagambo. Rangije arabahereza buri umwe agenda ahereza undi. Buri umwe aryeho ariko arababwira ati ibi ngibi mujya mubikora bibe urwibutso rwanjye. Gusa arabizi ko agiye kujya ibyo agiye kujyamo kugira ngo ibyanditse bisohozwe. Truly I tell you, one of you is going to betray me. Babwije ukuri umwe muri mwe agiye kungambanira. Bose bareba barikanga. Iki Yesu we. Surely you don't mean me, my lord. Nizere ko utavuga njyewe. Nyagasani nizere ko utavuga njye. Do you mean me, Lord? Do you mean me? Uri kuvuga njye nyakuba? You don't mean me, teacher. Nizere ko utavuga njye mwigisha. Couldn't be me, my lord. Ntabwo ari njyewe uri kuvuga Nyagasani. Me, Lord. Nanjye si njyewe. Lord, do you mean me? Was it me? Njye ari kuvuga se. Rabbi. Njye ari mpari. Nizere ko atari njye uri kuvuga. Ask him which one he means. Mubwire ngo ninde ari kuvuga, mubaze ngo ninde ari kuvuga. Nyagasani. Who is it? Ninde uri kuvuga ugiye kukugambanira? Yesu byamurenze. Bari barabanye mu buzima bukomeye. He dips his hand in the dish with me and betray me. Uri buze guhuriza ibiganza nanjye mu mbehe ni uri bungambanire. Babibabwiye. Turi buhuriza ibiganza nanjye mu mbehe ni uri bungambanire. Ize gutya fata hano ngakoze marye ko yagakojeje umutsima mo hariya yahurijemo ibiganza nande na Yuda Iskariyoti. Umwana w'umuntu nk'uko byanditswe bigiye gusohora. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed.
ngo umwana w'umuntu azagambanirwa n'umuntu. It would have been better for that man if he had not been born. Ngo kandi byari kuba byiza uwo mugambanyi yatavuka. Umve. Yuda. Surely you don't mean me, Rabbi. Nizere ko atari njye uri kuvuga Rabbi we. Said so. Urabyivugiye Yuda. What you are about to do. Gusa ibyo ugiye gukora byose bikore vuba. Ibyo uri bukore byose bikore vuba. Buriya ni bya bindi ujya uvuga ngo mu nshuti zanjye uwantanze ndamuzi cyangwa se wangambaniye ndamuzi. Yesu yari abizi ko Yuda ari uri bumutanga. Umubwira iki? Amubwira iki mwana? An errand for the poor. Wabona ariza bwa bwoba bw'abakene bigirira. Yuda yaje kwicara hano bose birabacanga. Ari gusenga ntago bazi ko Yesu amubwiye ibiki. Ndakeka ari gusenga. Ndakeka arimo gusenga. Umburi uwo bavuga ko ari gusenga hano. Uriya ngo yita umwami w'abandi. Kurimbuka kwe kuri hafi. Buri muntu wese uri kuri ariya meza azababazwa kandi azapfa. Yari ari kukubaza nimba waramuganuje do. Dore shitani do. Dore sekibi do. Dore inzoka do. Nkora iki se? Itabare Yuda we. Itabare mbere yuko ukerererwa. Yuda hakuno. Gasani. Zokicaho. Yuda bose bareba. Yuda afite ikihe kibazo? We went to arrange sleeping accommodation with the homeowner. Wabona agiye kuvugana na nyir'uru rugo ngo turebe uko biri buze kugenda. Itabare Yuda we. Yuda amajwa muri mu matwi yamubangamiye ati tabare Yuda we. Tabare Yuda we. Yuda hakuno byamucanze byamurenze. Akora iki? Ebe Yuda ukore hano ko Yuda ari hano. Yesu arangije fata vino suka mu gikombe hano. Vamagambo. Drink from it, all of you. Mwese nimwakire munyweho. This is my blood of the covenant, which is iki koko ni amaraso yanjye for the forgiveness of sin. Agiye kumenwa kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu. I tell you, I will not drink from the fruit of the vine again. Ndababwiza ukuri ko ntazigera nongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu until the kingdom of God comes. Kugeza igihe ubwami bw'Imana buzagarukira. Byese nzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Uwariye umubiri wanjye drinks my blood, ndetse akanywa n'amaraso yanjye, remain in me, akaguma muri njyewe, and then nanjye nzaguma muri we. Ni amagambo umunsi umwe joro rimwe. These rituals are like anything we've practiced. We iyi migenzo turi gukora ko itandukanye n'indi yose twigeze dukorana mbere. Yohana nkwaho hereza na Petero. Petero nawe nkwaho. Filime witonze. Sinzi. Haya. It's something deeper. A new covenant. Ndikumva ari birimo indani. Wayoni nk'isezerano rishya cyangwa ikindi kintu gishyashya birenze ibyo twe turi gusobanukirwa. Bose bumiwe. Bwa mbere bigenze ntago nasubirayo. Ihitemo Yuda we. Yuda mureka ajya ku musaraba we wijya kubambanwa nawe. Shitani yinjiriye Yuda. Yuda yavanje. Believed we could restore Israel. Nizeye yuko tuzagarura Isiraheli. Stand beside him as rulers. Tukamuhagarara iruhande nk'abayobozi. Ariko bisa nkaho yanze amahirwe yari abonye. Mwibwira abaje bamubwira bati waje ukatubera umuyobozi. Buriya nuko wenda muri iyi filime ubundi baba batabisobanuye neza. Abantu mujya musoma ibitabo by'amateka, hari ibindi bitabo buriya by'amateka bitari Bibiliya gusa. Yapo bishingiye kuri Bibiliya ariko bitari Bibiliya gusa. Hari igitabo cyanditsemo ko Yesu bamubwiye ngo aze ababera umuyobozi, arababwira ati
data nibwo agipfa, mama ni umupfakazi kandi yadusigiye amadeni menshi. Mureke mbanze nishyura amadeni, bindi tuzabivugana nyuma. We could be kings. Nari nzi ko nje nawe tuzaba abami. Yuda, nyota y'ubuyobozi. Ariko yahisemo gukomeza kwibera umukene. Isi izakwibuka. Ntabwo izakwibuka nk'uwamukurikiraga nk'intumwa ye. Ahubwo izakwibuka nk'umuyobozi wafashe uruhande. Nategereje umunsi tuzazamuka. Niba adashaka ikamba se ubundi bibi ndashaka ni ibiki? Bivuze ngo Yuda we yaje iruhande rwa Yesu Kristo ajya kujya mu ntumwa ze 12 azi ko Yesu Kristo ubwama aje kugabana urubwo muri iyi si. Yuda kwihangana byaramunani. Yari hano. To whom do you speak? Wari uri kuvugana nande Yuda? Petero aramufasha. I was praying. Nasengaga, narindi gusenga. This coop offers the only solitude I could find. Kandi hano hantu niho honyine nabonye naba ndi njyenyine. And as the rabbi said, and when you pray, kandi uribuka ko umwigisha yatubwiye ngo iyo uri gusenga, not be like the hypocrites who love to stand ntukajye kwigaragariza abantu kuri gusenga uhagaze, on the street corners, ujye guhagarara mu masinagogi no mu nsengero ngo kugira ngo abandi bakubone. Truly I say to you, nawe rero reka mbikubwire, when you pray, go uzajya ujya gusenga, to your room and shut the door. Ujya mu cyumba ufunga inzugi, to your Father who is in secret. Usenge data wa twese mu ibanga. Father who sees in secret. Kubera kareba mu ibanga. Lord, you open. Ariko akakwishyura akaguhembera mu ruhame. Yuda yavangiwe, twe turabizi. Yuda yavangiwe. Petero yarumiwe. Ariko Yuda bitebye nta kindi cyabaye. Iryo joro rimwe bariya bari gusangira, bakiri gusangira, Yuda yahise acaho. Ebe ciyo ko Yuda yagaciyo hakuno aba nabo ni kuri Pasika, ni mu ijoro rya Pasika. Yesu aracyari gusenga, arabizi ko iri joro ritari buze gucya. Hakuno Yesu ari hano. Petero yaje hano iruhande rwe. Teacher, mwigisha. Petero ubundi niwe wabaga hafi na Yesu bihoraho. Can't help but be anxious for your well-being. Ese si ngombwa ko mpangayikira kubayeho neza? Petero we. Satan has asked to sift all of you as wheat. Satani yamaze kubasaba. But I have prayed for you, Peter. Ariko nabasengeye Petero. You will not lose your faith. Ndetse ntuze kubura kwihangana kwawe, kwizera kwawe. You have turned back. Strengthen your brothers. Kandi nusubirayo ukomeza abavandimwe bawe. Yabitaga abavandimwe. Nusubirayo ukomeza abavandimwe bawe. Maze kugusengera ariko Satani yari yabasabye. Hakuno tugaruke hano. Arovu yatarwiyambitse do. I need to speak to Caiaphas. Shaka kuvugana na Caiaphas Yuda. Unless you bring information he seeks. Keretse nimba uzanye amakuru ashaka. Yavuze ngo ntihagire umuntu ujya kumubangamira, genda umubwire. I have what he seeks. Umubwire ko ibyo ari gushaka mbifite. Ibyo ari gushaka ndabifite. Hey! Hakuno Gasani
Yuda aje kugambana. Yuda aje kwa Kayifasi kandi ubwo namwe murabyumva ikimuzanye. Kolenu Adonai Eloheinu. Kayifasi anari gusenga ibye. Bo babaga bakigendera kuri ya mategeko ya Musa. Ese kubera iki? Did you give such gifts to this man? Kubera iki uriya mugabo ari we wamuhaye impano nk'iyo ngiyo atazi n'umwana w'Imana? Agendera ku ndogobe? There's no wealth, no power in the end. Nta mbaraga, nta butunzi. You have endowed him with the ability to gather so many. Ariko wamuhaye ubushobozi bwo guhuriza rubanda nyamwinshi hamwe. Ibyo nje utampa. Abantu baramushagara. Hang on his every word. Ndetse buri jambo avuze bakaryitwararika. I have led the people. Wa mana amategeko yawe nayagendeye, abantu bawe narabayoboye. Kayifasi. Urusengero nararurinze. Ishyari. Kuki atari njye wahaye impano nk'iriya? Kubera icyo atari njyewe? Umva. Ubukene bwo mu mutima. Uriya mugabo nta na kimwe afite. Ntacyo pe habe namba. Yet he has everything. Yet he has everything. Ariko nanone ameze nk'ufite byose. Afite byose. Injira. Hakuno. Boss. You heard the master. Anyumvishije. Indeed would prove treacherous. Any Mwe thoughts muri twaraza kutubera umugambanyi master yabivuze mwamwumva. on who the dissenter might be? Urakeka yaba ari nde? Araje umwigisha, araje mwemuretse. Mwemuretse kuvugira mu matamatama. My brothers, Bavandimwe. I will be with you only a little longer. Je namwe tuje kugumana akandi kanya gatoya. Look for me. Muraba mundeberera. Sibyo? As I said to my Jewish leader, now I also say to you. Nkuko nabibwiye abayobozi banje b'Abayahudi namwe ndabibabwiye. Where I am going, you cannot come. Aho ngiye kujya ntimuzigera munkurikira. Kuki? I am giving you a new commandment. Niyo mpamvu bahaye itegeko rishya. That you love one another just as I have loved. Muzakundane nkuko nabakunze. Muzakundane nkuko nabakunze. All people will know that you ndetse bose bazamenye yuko disciples. muri intumwa zanje Nyagasani. Where are you going? Ese ugiye he? Va Petero. Where I am going, you cannot follow me now. Aho ngiye ntiwankurikira Petero. Follow later. Ariko uzankurikira nyuma. Master. Nyagasani. I would follow you. Right this. Genda gukurikira uri buje hose n'ubu ndagukurikira. I would lay down my life. Natanga ubuzima bwanje ku bwawe. Lay down your life for me. Koko watanga ubuzima bwawe ku bwanje Petero. Truly. Koko, truly. Koko. Truly I say to you tonight before the rooster crows. Reka mbikubwirira ijoro mbere yuko isake ibika. You yourself will deny me 3 times. You yourself will deny me 3 times. Wowe ubwawe uraza kubunyihakanya inshuro 3. Isake irabikumaze kunyihakana inshuro 3. If I have to die with you, kabone nawe byansaba gupfana nawe. I would never disown you. Ntago nakwihakana. Nanjye ntago nakwihakana nyakuba. Nanjye ntago nakwihakana. Ikindi cyabaye bamaze gusangira bya Pasika baciye hano. Baciye mu marembo y'inyuma hakuno. Petero mbere yuko agenda afata inkota hakuno icyenyero. Ni gukora ibiki Petero? It appears I'm the only one ready to protect the rabbi. Nkurikije uko mbibona bimeze nk'ari njye njyenyine witeguye kurwanira kurinda Yesu. Libayi. Cyari irindi zina rya Yesu. Libayi Mesiya. Emmanuel Imana turi kumwe. Ikindi cyabaye bakomeje inyuma bajya ahantu mu gashyamba. Yuda we yaje kugambana. Yuda yaje kugambana. Shano kwa Kayifasi. Somehow you understand that you've grown closer to the so-called king. Ako nkurikije uko nabyumvishije ngo ukomeje kuba inshuti ya hafi y'uriya mugabo w'i Nazareti. I know
where you can find him. genza aho wamukura ariko ndahazi. What prompts you to come to me now? Ni iki gitumye se uje kubimbwira ubu ngubu? Crisis of conscience. Ni umutima nta muri kukurya se? Fear. Ni ubwoba se? Doubts about his preaching. Cyangwa uri gushidikanya ku byo yigisha? Easy for you to understand. Ni ibintu byakorohera kubyumva. Sikinzanye. Money. Nta mafaranga njye icyo nshaka nta mafaranga. Genda shaka amafaranga. People, the descendants of Jacob, should be reward enough. Gukorera abantu nkayo bo mu bwoko bwo kwa Yakobo. Nukuri biba bihagije hakuno. 30 pieces of silver. Ndaguhereza ibice 30 bya silver. 30 pieces. Ibice 30. Price. Icyo giciro ntago kinyuze mu mucyo. We ni igiciro cy'ikimasa cyangwa umucakara. Sibyo? Jya mu cyumba cyanjye. Uraza kumbonera y'agakapu karimo ibiceri ukanzanira. I've always imagined nahoze ntekereza nibaza. The reports of his miracles were but mere fabrication. Ese amaraporo najyaga nakire y'ibitangaza yakoraga babaga babihimbye. Jesus. Yesu ni uri kuvuga. It's done. What they say. Byose bakubwira yarabikoze. Is lying in this moment serve you, Judas. None se nimba yarabikoze ni iki gitumye uje kumugambana nimba atari ukubeshya Yuda? I was there in Bethsaida. Je nari nibereye i Bethsaida nari impari. He called upon God. Ubwo yahamagaraga Imana. Multiplying fish and loaves to feed. Asengera amafi n'imigati bikaba byinshi akagaburira abantu benshi cyane. Nari impari. Does he claim himself to be the Messiah? None se uriya mugabo wigeze umwumva yiyita Mesiya? He led us across the sea. Uriya mugabo yaratuyoboye. To Capernaum. Twambuka inyanja y'i Kaperinawumu. Twarayambutse. Skies turned ashen. Ikirere cyagize gutya kirarakara. The waves threatened our boat. Hanyuma amazi atangira kuzunguza ubwato bwacu. Hanyuma Yuda nawe ibitangaza byose yarabyibonera. Je naramubonye. Walk on water. Naramubonye agendera hejuru y'amazi. Defying nature. Yaciye imbaraga kamere z'isi imbaraga. Calmed the storm and saved us all. Yaragiye aturisha umuhengeri twese aratwambutsa. Fires of envy dance in your eyes. Ako ko ndi kubona umuriro w'ishyari mu maso yawe. Wakigorye ngo ni Yuda ubukina umuriro ubukina umukino mubi. Claim himself the Messiah. Subiza ibyo nakubajije wigeze umwumva yiyita Mesiya? Are you questioning my belief? Ese uri kumbaza ibibazo ku byo nizera? Two of his assertions. Cyangwa uri kumbaza ibibazo kuri kamere y'uriya mugabo? Anything to raise the price of our bargain. Jingo, urashaka kumbwira ibintu bituma amafaranga twumvikanye uyongera. Hakuno. Kize gutyo. Singayo yabari 30 yose. Yose. Singayo. Igiciro cy'ikimasa cyangwa igiciro cy'umucakara. Ngambwira. Mbwira si byo mbwira. Where do I find the Nazarene? Uyu munyanazareti ndamusanga he? Nazarene. Ndamukura he? Shano. Namwongorera sinzi ibyo yamwongoreye. You have done well, trader. Koze neza mugambanyi. You have done well, trader. Koze neza. Kumbi Yesu. Yarageze. Peter. Petero na Yohana. John. James. Nawe James. Sons of Zebedee. Bana ba Zebedee. Come. Muze hano muze. Muze mbereke. Hakuno. Stay here. Keep watch with me. Ugume hano mukomeze mucunge muri maso. Watch and pray that you will not fall into temptation. Musenge kandi murebe mutaza kugwa mu moshya. The spirit is willing,
flesh is weak. Ndabizi ubugingo bwanyu burabibategeka ariko umubiri uroroha. Musenge mutagwa mu moshya ngendaje. Yesu Kristo yakomeje imbere. Abazi amayibukiro arya na amayibukiro. Yesu yaraje gusengera hehe? Basoma Bibiliya. Yesu yaje gusengera ahitwaga Igetsimani. Uko bahitaga? Spoke. I will strike all the firstborn in the land of Eden. Hakuno. The ancient scriptures spoke. Ibyanditswe bya kera birabivuga. I will strike all the firstborn in the land of Egypt. Nzica buri cyavutse imbere cyose ku butaka bwa Egiputa. Umwana w'umuntu ndetse n'inyamanzwa. Shall be a sign for you. Ndetse amaraso azaba ikimenyetso. Muzayasige ku nkomanizo z'imiryango yanyu. Fall you to destroy you. Ndetse nzohereza icyorezo. Nta n'umwe kizarimbura yarakoze. Ako muribuka cyaje turi gusangira inzoga wayini. He said my blood. Yavuze ngo yana amaraso yanjye. Not the blood of the lamb. Apana amaraso y'umwana w'intama, yavuze amaraso y'umwana, amaraso he said my body. Not just a second. Turi no kurya kare yavuze ngo official animal. Igikoko ni umubiri wanjye. Kandi ubundi mbere yajyaga avuga ngo uyu ni umubiri w'intama, w'umwana w'intama. Cyaka avuga ngo yana amaraso y'umwana w'intama. Where he is heading. Ese ntago muri kubona aho ibintu biri kwerekeza. You see why Jesus came into this world. Ntago muri kubona impamvu Yesu Kristo yaje muri iyi si. But why he remained pure or marred throughout all of time. Impamvu yagumye ari intungane nta kimenyetso na kimwe cy'ubusembwa kigeze kimugeraho igihe cyose. Settling our debts to God. Yaje kwishyura umwenda w'amadeni twari dufitiye Imana. Rimwe na rizima once for all. He spoke in metaphor. Oya Yesu abana yavugiraga mu migani. Done many times before. Kwa kundi yasanzwe avugira mu migani kuva na kera. Should I not permit any to lay a finger upon the rabbi? Jenda babwiza ukuri ko nta n'urutoki na rumwe ndi butume rumukoraho. Yesu yaje gusengera mu murima w'Igetsimani. Just came here to ensure all is well. Jenda rinje hano ngo menye neza ko ibintu byose bimeze neza. Hakuno. Simoni arongera acaho. Abba. Yaje hano ati Abba. Father. Data. It's possible for you. Byose birashoboka yarasenze ava n'amaraso. Tangira kubira ibyo by'amaraso. Take this cup away from me. Iki gikombe kindenze. Not what I will. Apana uko mbishaka. What you will. Ahubwo uko ubishaka. Nimba bishoboka iki gikombe kindenze. Ariko biba uko ubishaka ntibiba uko mbishaka. The betrayer. Umugambanyi. The one who will turn must be there. Not us. Byanze bikunze ari hariya ntago ari hano. Us to be vigilant. Who wears this cloak of betrayal? Ese ninde wambaye umwambaro wo kugambana kwa? Niyo mpamvu ngomba gukomeza kubacunga bari. Every soul accounted for. Buri muntu wese Yesu yizeye, n'uwo nanje nizeye. Bose ndakomeza mbacunga. Yesu yarari gusenga hakuno. Asoma Bibiliya izi nkuru murazizi. Kureba basinziriye. Si yaragarutse. Petero we. Are you asleep? Urasinziriye kweli? Couldn't you stay awake for 1 hour to watch over me? Isaha imwe yonyine kugira ngo muncungire koko irabananiye Nyagasani. We ask for forgiveness. Turagusabye tubabarire pe. Yesu asubira gusenga. Yisubirirayo. Reba. Subiriye gusenga. Petero we akiraho. Basirikare barabinjiriye. Bakiri mu murima w'Igetsimani. Petero we. Petero. Hey, dore Yuda imbere. Azanye na Kayifasi n'abasirikare b'Abaromani. Yuda yari yagambanye. Do you see him? Uri kumubonera? Ndi kumubona. Hano ubwo ari Kayifasi bazanye nako. Ndi mugabo ntazi uwo ari we. Masaha y'ijoro. Aragarutse mwana. Kumva uko Yesu agarutse
Yuda Iskariyoti. Yuda Iskariyoti. Yuda. Bisa nkaho Yuda yaravuye kugambana, bari bamwishyuye byarangiye, yayoboye abasirikare aho Yesu yari ari n'intumwa ze. Hakuno. Where have you been? Waruriye Yuda we? Nyagasani. This is your hour, Judas. Iyi ni isaha yawe Yuda. The hour of darkness. Isaha y'umwijima. Teacher. Nyagasani, mwigisha. Kindi yakoze aramusoma. Hey! Bose bareba ko yakamusomye. That's him. Nuriya. That's him. Nuriya. Betray me with a kiss. Ungambani unsoma kwitama Yuda. Ungambani unsoma kwitama. Yesu yari yoroheje n'umutima umenetse. Bose barabimenye ku isaha igeze. Hey! Bose barabibonye. Sirikare b'abaromani ngabo baje kumufata. Sirikare b'abaromani baje kumufata. Yari wowe kweli. Juda baramubonye. Juda yari wowe. Juda yari wowe. Gambanye we. Gambanyi. Hakuno. Intumwa za Yesu zirakwepa. Zasigara hakuno. Bakeya bo kwirwanaho. Hakuno. Petero baramufata. Tuve hano tugende wapi? Sirikare baje ni benshi. Nambara zaravutse. Petero yari irwanyi. Katugutwi k'umusirikare hano Petero. Nta mikino yagiraga. Yari umusore. Rindwanyi Petero sinzi. Reka mwirege mwe ujya. Petero hoya. Put your sword in its place. Subiza inkota mu rwubati Petero. Subiza inkota mu mwanya wayo. But those who draw the sword will die by the sword. Abarwanisha inkota bazicishwa inkota. Muhave musigeho. Petero we umuntu yari yamaze kumuca ugutwi kare tayari. Gize gutyo vana mu nzira. Sarangije agira gutya. Naje atora ugutwi k'umugabo hano baciye. No ku munota wa nyuma baza kumufata. Yabakoreraga ibitangaza. Yongera afata ugutwi agusubizaho. Hey! Fashe ugutwi agusubizaho. Ikindi cyabaye Yesu nuko bamutwaye Yuda reba. Dore shitani Yuda none watangira kubura amahoro. Leading a rebellion would come out with swords and clubs to capture me. Muje kumfasha nkaho nyoboye inyeshyamba cyangwa bigometse ku butegetsi. Every day I sat at the temple courts teaching. Buri munsi nticaraga mu nsengero. Did not arrest me. Ngo mbwirize kuki mutamfatiye mu nsengero ko nahicaraga bose babireba. So that the writings of the prophets. Ariko impamvu ibi byose bibaye ni ukugira ngo ibyanditswe n'ubuhanuzi byuzuzwe. Disperse them. Abo ni mubirukane hano mu bajyane. Yesu baramufata. Kandi ngayo nguko. Kandi ngayo nguko hakuno tayari. Na Yesu nuko bamutwaye.
Kumbe hakuno dore Yuda yabuze amahoro. Nyuma yo kugambana yabuze amahoro ari kwibuka isura ya Yesu. Keze hano. Mana yanjye. Yuda nta mahoro yigeze yongera kugira. Aho ari kujya hose ari kuhasanga umwuka mubi Satani sekibi. Shitani aragushuka kanagururiza. Shitani aragushuka kanagururiza. Mwibuke hano hantu haba wamfungurira. Fickle, brother Judas. Muvandimwe Yuda nta kintu wamaze turamanudu. Yagasani. Hey! Yuda yarumiwe. Yuda yarumiwe. Aragambanya umwana w'Imana. Gambanya umwana w'Imana ariko kugira ngo ibyanditswe bisohoze. Petero arakurikira. Petero agize gutya araza fata umwitero arakurikira. Mwibuka ubundi abaza amateka cyangwa abantu mujya musoma ibitabo by'amateka cyane cyane bishingiye kuri Bibiliya. Uyu mugabo Petero niyo mutagatifu wa Kiliziya ya Bazilika y'Ikana. Kandi Yesu ajya gupfa yaramubwiye ngo Petero uru rutare kandi kuri urwo rutare niho nzubaka urusengero rwanjye. Yo mpamvu na Kiliziya Gatolika y'Ikana ya Bazilika buriya bizihiza mutagatifu Petero. Petero, you also were with Jesus of Galilee. Ako we ntago wari uri kumwe na Yesu w'i Galileya. Reka data we. No, he was taken. Munyibeshya. Reka Petero yihakanye Yesu bwa mbere. Hey, kumbe Yesu hakuno gukubitwa. Yesu ari gukubitwa. Inkoni ziri kurisha. Ibi byose ni ukubera ibyaha byanyu. Ibyaha byanyu mudashaka kureka. Mwaretse ibyaha. Yakubiswe. Igiti. Petero hakuno yakurikiye. Abasoma Bibiliya murabizi ko Petero yakomeje akurikira Yesu ahantu hose. Yanze kumusiga. Nubwo yageraga akamwihakana ariko nawe yabaga arengera amagara ye wana. Kandi byari byanditswe na Yesu yari yabimuhanuriye ati Sake irabika umaze kunyihakana gatatu. Hakuno Yesu ndo barabufata baramuniga abantu bose bareba ni nijoro. Yesu nta n'urukiko ubundi bigeze bamujyanamo. Urukiko barumujyanyemo nyuma baramunize hafi kumwica. Petero ari hano yakurikiye. Yesu nta kindi cyabaye cyangwa se Yesu terwa nawe usengera. On your knees. Ku mavi yawe hasi. Kayifasi avayo. Abandi batware babaga bakomeye muri iyo myaka. Babaga bakomeye. Kayifasi hano. Jesus of Nazareth. Yesu w'i Nazareti. Yo. Niko. It is not the intention of this council to treat you as a criminal. Ntago aricyo twari tugamije twebwe ngo tugufate nk'umunyabyaha. Yo. Forgive the Pharisees' crude methods. Ubabarira abafarisayo uburyo bagufashemo. Abafarisayo. It is our intention, however, ariko nanone nicyo twari tugamije to clarify the nature of your teachings which have caused kugira ngo tumenye neza ibyo wigisha kandi ibyo wigisha great confusion. Bisigaye biteza urujijo mu bantu. Double division among the people. Ibyo bintu rero urwo rujijo rukomeza kuza mu bantu ruzana ibibazo. I've taught in temples openly. Nigishije mu nsengero ahagaragara habona. With no secrets for all to hear. Nta banga nabahishe mwese navugiraga habona mwarumvishe.
Ask those who've heard me. genda ubaze abo banyumvishije. Heard his preachings at the temple. Njye namwumvisha avugira mu rusengero yigisha. I didn't hear anything that denies the principle of our doctrine. Njye sinigeze numva uyu mugabo hari ijambo ribavuga riburanye ubutegetsi bwacu. Not just temple oya ariko mureke ibyo byo kwigisha mu nsengero. Temple, he overturned merchants' tables. Muribuka mu rusengero aza agahirika ameza y'abacuruzi ibicuruzwa akabijugunya agafungura inyamaswa. Ibyo byazamaye uburakari bw'abamwe birangira na Ponsiyo Pilato abyumvishije. Our ability to maintain the order. Atangira kuduhata ibibazo avuga ngo igihugu cyanyu kugiturisha byarabanani. Ponsiyo Pilato ni wari uhagarariye ubwami bw'abaromani icyo gihe muri Isiraheli. Don't need to awaken the Roman wolves. Kandi ntabwo ari ngombwa ko tuzamura uburakari bwa bariya baromani biriya birura byo by'Iroma. Ni ikiganiro nagiye numva mu bantu sinzi nimba ruko. I am confident that Jesus agrees to reassure us. Ndabizi neza ko Yesu Kristo wenda we both share the same mission. Abizi neza ko twe nawe dufite misiyo imwe sibyo? Healing the divisions in our community. Waje ukiza abarwayi mu bantu bacu. There are witnesses who have heard his claims of being hari n'abatanga buhamya ngo bagiye bakumva uvuga ngo Son of God. Uri umwana w'Imana. Wowe uri umwana w'Imana koko? You know. Are you the Messiah? Reka nkubaze ni weho Mesiya cyangwa ubundi kwitwa Mesiya nyine Mesiya ni umucunguzi w'isi. Icyo gihe bumvaga Mesiya nyine kubyita byabaga ari icyaha gihambaye kandi Yesu yari Mesiya nubwo badashaka kubyemera. Ndamutse mbikubwiye n'ubundi ntiwabyizera. And if I ask you, you will not answer. Kandi nanakubajije nawe ntiwansubiza. Are you then the Son of God? Bivuze ngo uri umwana w'Imana, eh? Hakuno bose babyumva. I am. Ndiwe. I am. Sasa dore ngakavuyo karazamuka mu baturage. Rero uhereye aka kanya. The Son of Man will sit at the right hand of the mighty. Umwana w'Imana, umwana w'umuntu agiye kujya kwicara mu iburyo bw'Imana Data. Yehova Imana ya Isiraheli ni imwe ntabwo igira indi bibangikana. Any more testimony? Ese ubu dukeneye abandi batanga buhamya. Ntitubyumvishije biva mu kanwa ke ntitubyiyumviye. Taken place so that the writings of the prophets may Ibi be. byose byagombaga kuba kugira ngo ibyanuwe n'ibyanditswe bisohore. He must die. Mumuciri urubanza agomba gupfa. Agomba gupfa. Mumujyane kwa Ponsiyo Pilato. Mumujyane kwa Pilato. Hakuno du. Petero yari ari hano. Yesu barahondagura. Yesu barahondagura. Mwibuke kandi koko byarabaye. Yesu bamujyanye kwa Pilato. Pilato aravuga ati jewe uyu mugabo cyaha mbona ashinjwa bamugarura mu bafarisayo. Nguri Mesiya ry'uri umuhanuzi. Yatubwire niba ugukubise do. Barakubise. Barahondaguye. Abafarisayo babuze ikintu bashinza Yesu amwohereza kwa Pilato. Pilato nawe buri cyamushinza aramubasubiza bamusubizeyo kugera igihe yavugiye ati jewe amaraso y'uyu mugabo ntazambazwe mu mpereze nkarabe. Petero ari hano. This fellow was with Jesus of Nazareth. Uyu mugabo namubonanye na Yesu w'i Nazareti. Mada nta hantu wambonye ndakwiyamye. Wambonye hehe? Wambonye hehe njyewe uriya mugabo ndamuzi. Petero amwihakana bwa kabiri. Nabambwe bose bari kuburana ngo nabambwe. Crucify him. Bose bari kuburana ngo nabambwe. Baramukomezanyije bamujyana kwande kwa Pilato. Kwa Pilato. Byabere kwa Pilato izindi filime zagiye zibibereka. Ndetse no muri Bibiliya biranditse. Hakuno dore Petero ari hakuno. Petero yari araho hafi. Petero yari yanze kumusiga. Yari yanze kumusiga. Bandi bose bari bagiye. Petero yanze kumusiga. Yesu hakuno. Crucify him mu mubambe. Nabambwe. Petero Yesu wari gukubitwa.
bari gukubitwa, ariko ibi byose ni ukugira ngo ibyahanuwe ndetse n'ibyanditswe bisohore. Hano Petero ariko nawe wari uri kumwe n'uriya mugabo ukoresha imyuka mibi. Nawe uri umwe mu bigishwa buri ntumwa ye. Uri kuvuga simbisi, uri kuvuga nanjye namubonye, nawe ni umunyagalile y'uyu mugabo. Uyu mugabo yari ari kumwe na Yesu w'i Nazareti, uriya mugabo ntabwo muzi. Uyu ni inshuti ya Yesu, nawe mumufunge, nawe mumufunge hakuno. Petero Yesu nawe nza duno Nyagasani yaramwihakanye. Simuzi uwo muvuga, simuzi. Jugunya hasi, jugunya hasi, ntabwo muzi ko bakamujugunya hasi. Kureba hano ni inshuro ya kangahe mwihakanye? Ya gatatu. Gize gutya ahuza amaso na Yesu bari kumukubita. Hey! Bukerera buri gucya saa 10, isake ya mu gitondo ihita ibika. Kandi koko Yesu yari yamubwiye ati isake irajya kubikunyihakanye gatatu. Isake ya mu gitondo yarabitse, ibyo yamuhanuriye birasohora. Get him up! Mumuhagurutse, mumuhagurutse. Yari Petero hakuno yihakanye Yesu inshuro 3, isake ibona kubika. Ikindi cyabaye hakuno barakwereka araje anafata umugozi imbarinde sinzi. Yuda amafaranga yanze yayaburiyemo amahoro. Yayaburiyemo amahoro, buriya ni bya bindi bavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha uko byagenda kose. Buza amahoro do hakuno Petero shiyeho yasohotse amaze kwihakana Yesu, nawe byamwanze mu nda. Byamwanze mu nda. Uzi kwihakana umusangira ngendo wawe ariko ebe